Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu Widows Game engango-2025 la esiyiqala khona nge-true story ekuthiwa yenzeka ngempela. La sibona khona iy'thandane zingena ngesithuthuthu kuma-parking. Okwathi lapho seyiphuma egaraji zabona into ethusayo, zasaba zaphuma seyibaleka. Imovie sishiftela ku-Eva owayeyiphoyisa ngesikhathi e-receive i-phone call from elinye iphoyisa asebenza nalo ekuthiwa uBernie, owayemtshela bathola isidumbu somuntu ogwaziwe kuma-parking. Impela u-Eva wafika lapho endaweni ye-crime scene kwakumhla ka-16 August 2017. Wafika lapho u-Eva endaweni yesigameko ngesikhathi ethola ukuthi lo muntu oshonele la ugwaza amanxeba amaningi. Amaphoyisa ayicabanga ukuthi lo muntu kungenza ukuthi ubebanjwe inkunzi. U-Eva wayecwane ngale ndawo ye-crime scene eqalaza waseyabatshela ngenxa ye-experience yakhe ukuthi cha bekungabanjwe inkunzi. Amaphoyisa aphinda aqinisekisa ukuthi lo mlisi oshonile igama lakho Arturo Ferreira oneminyaka ewu-36. Wathi uma ephumela ngaphandle u-Eva wahlangana noMaye. uMaye unkosikazi Arturo lo shonile. Iphoyisa u-Eva wamtshela uMaye lezi indaba ezibuhlungu ngesikhathi ekhala uMaye. Ngenkathi ebuza u-Eva ukuthi umgcine nini, wathi uMaye umgcine izolo ebusuku. Wathi uMaye ukuthi kade ngibuye emsebenzini kwe-night shift, ethi kusukela ekuseni ngimfonela ngingamtholi. uMaye wayekhala wahamba wahlala phansi. U-Eva wathi kulo muntu osilisa ahamba naye sizocela umphelezele eze-police station umngane wakho uma esengcono. Ngokuhamba kwesikhathi u-Eva wahlangana nabe-forensic. I-expert ye-forensic yamtshela ukuthi wathura ukugwaza amanxeba awu-6 ayibe u-4 esifubeni namabili aqonde ngqo enhliziyweni. Athi i-expert ibonakala ngathi akalwa ngo-Arturo ngoba ngathi ubebhekene nendoda estrong. Wahamba u-Eva wabuyela e-police station wafica ukuthi uMaye umlindile. U-Eva wathi uzokubona uMaye ukuthi urelaxile futhi uyicofela ifoni yakhe. Wathi uBernie lokho kujwayelekile ukwenziwa yintsha yamanje. U-Eva waqhubeka wangena eseyo-interrogate uMaye. uMaye ethi wakwatshelwa intombazane yomngane wakhe ekuthiwa uSonia about enye intombazane esebenza no-Arturo abahlangana naye ejimini. uMaye wayesho ukuthi leyo ntombazane iyajola no-Arturo. uMaye wathi lowo mngane wakhe uSonia ukhona la e-waiting room. Later iphoyisa u-Eva laselikhuluma noSonia owachaza ukuthi leyo ntombazane esebenza no-Arturo ibine-crush no-Arturo kodwa bebengajoli. Wathi uSonia kodwa u-Arturo ubemcontrol uMaye. Ethi uSonia uMaye naye ubezazenza umuntu osebenza ama-overtime ukuze ahlale nabangani bakhe. Wathi uSonia kodwa nama ngimazi u-Arturo, zonke lezi zinto engikutshela zona bengiyitshela uyena umngane wami uMaye. uSonia waqhubeka wathi uMaye unayo indoda ajola naye igama layo uDaniel futhi basondelene kakhulu. u-Eva wathi uma yezwa indaba yokujola kaMaye nalowo uDaniel wathumela ithimba lakhe ukuthi liyo-investigate uDaniel. u-Eva wayekhuluma lento nethimba lakhe batshela ukuthi uyamsola uMaye ngoba unemali yokuba umfelokazi azoyithola every month izobe ama-1,000 ama-euro inyanga nenyanga. Bathi kodwa ngoba abantu be-forensic bethi umuntu obulala u-Arturo indoda, u-Eva wasola ukuthi leyo ndoda ijola noMaye. Imovie sishiftela kusuku lomngcwabo ka-Arturo ngesikhathi efika u-Eva emngcwabeni ebona uMaye owayekhala ethula ispeech phambili. Khona lapho u-Eva wathola ifone call efonini lo-Bernie emtshela ukuthi uMaye ubeqamba amanga ukuthi wayesebenza i-night shift ngosuku lesigameko. Ngakusasa u-Eva wavakashela uMaye owayesemzini wabazali bakhe. u-Eva noMaye bahamba bayokhulumela kodwa eceleni uMaye wavuma ukuthi uyajola noDaniel. Wathi kodwa lokho akazi ukuthi kungahlangana kanjani nokubulala. Wathi uMaye futhi khona enye indoda ekuthiwa u-Andre akajola nayo before umshado. Wathi lokho kwabanjwa u-Arturo nomndeni wakhe. Ethi uMaye bonke abantu bakubo u-Arturo babengasangikhulumisi lapho kodwa ekugcineni wangixolela u-Arturo. u-Eva watshela uMaye ukuthi angatsheli umuntu ngoDaniel ngoba uMaye usengaba nasengozini yokubulawa umndeni ka-Arturo. Wathi u-Eva angikujaji Maye kodwa wasiqambela amanga mawuthi wawusebenza i-night shift kanti wawusemjolweni hleli nesithando sakho. u-Eva wayesemsola kakhulu uMaye ngoba wahamba waya kwibhosi yakhe. u-Eva wayocela kwibhosi yakhe for ukuthepha ama-phone calls kaMaye. ibhosi yavuma. u-Eva-ke nethimu yakhe baqala bawamonitha ama-phone calls kaMaye. babelalela inqwaba yama-phone call bemuzwe sakhuluma noSonia umngane wakhe pretending ngathi usazilile ukushonela umyeni wakhe kodwa kuyaxoxa hleke namadoda amaningi ahlukene okukhombisa ukuthi akamkhumbuli umkhonyane wakhe futhi akaphathekile kabi ngokushona kwakhe. Kwakuzwakala nokuthi uMaye ethandana kakhulu ne-boyfriend yakhe uDaniel. Kwazi ngosuku lesi-37 sabashona u-Arturo uzwakala efonini evuma uMaye kuDaniel ukuthi ushadile futhi umkhonyane wakhe wabulawa emasontweni adlule. Ngolunye usuku u-Eva waphatheka kabi ukuzwa iy'ndaba zokuthi icolleague yakhe uBernie wahlaselwa yigebengu zambulala. Iphoyisa u-Eva wayesehlala ekhala ubusuku ngemini ngokufa kukaBernie ngokuthi besebenze naye iminyaka futhi bezwana. Okwaphinde kwenza izinto zanzima kakhulu. Ukhomishina wamaphoyisa wathi icala likaMaye ngelisahendlishwa u-Eva be-homicide unit kodwa selizoba ngaphansi
ngaphansi kwe-Organised Crime Division. U-Eva wazama uku-complain ethi uncenga ku-commissioner, kodwa u-commissioner akafunanga ukushintsha umqondo. Kwathi sekuphele 2 months u-Eva wathola i-phone call from i-team member yakhe. Watshela u-Eva ukuthi phezu kwayo yonke leyo myalelo ka-captain yena usawathepha ama-phone calls kaMaya. Njengoba bezolalela i-phone call kaMaya kwikhompyutha sekhuluma nenye indoda egama layo lo-Salva mayelana nesigameko. Bonke babezwakala ngathi bathukile ngesikhathi uSalva etshela uMaya ukuthi ngikhulume nomunye umngane wami wephoyisa. Kwemthusa kakhulu uMaya ukuzwa lokho. Imuvi sesibuyisele emuva mhla 3 September 2016 isikhathini esingangonyaka before isigameko. La sibona khona umshado kaMaya no-Arturo nokwakubukeka iy'thandane ijabulile nokwakubonakala ukuthi umndeni ka-Arturo wawungajabulile. Besibuza ukuthi u-Arturo umxolele kanjani umuntu omchithelile. Ngesikhathi umshado wabo uqhubeka siyabona ukuthi u-Arturo kwakuyindoda ejabulile, kodwa uMaya wayebukeka engajabulile ngathi khona akucabangayo. uMaya wayesebenza njengonesi ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Nesikubonayo futhi ukuthi uMaya wayesethandana nenye indoda asebenza nayo lapho, lo wayemduduza ngokushona ka-Arturo. Kobunye ubusuku sibona uMaya nomngane wakhe uSonia bephuza bedanse e-night club. Emva kwesikhashana uMaya wayesephatheke kabi esetshela uSonia ukuthi umkhenyana wakhe unodlame futhi uyamcontrola. Emva kwalokho ukupretenda nokuzenzisa sibona uMaya sehaga umngane wakhe uSonia sevalelisa, kodwa wathi esuka lapho ngokuba sambona seya kwenye boyfriend yakhe kuthiwa u-Andre, lapha ba-endapha sebekhumulana be-heavy sex. Kwathi later wahamba waya kwenye iphathi la yahlangana khona noDaniel, lapha agcinela le khona ubusuku bonke noDaniel. Wavuka ekuseni bemile bebuka i-view kodwa angangamtshela ukuthi ushadile. Ngokuhamba kwey'nsuku ukuthandana kaMaya noDaniel kwaya ngokuba strong ngoba babespenda isikhathi esiningi bendawonye. Kobunye ubusuku esesekhaya uMaya, u-Arturo umkhonyane wakhe wayecomplaina ngokuthi uMaya uhlezi njalo esemsebenzini okwenza kube nzima ukuthi babonane beshadile. uDaniel asendele uMaya i-SMS kanti ifoni iseduze ka-Arturo ayibone leyo message. u-Arturo abuze unkosikazi wakhe ukuthi ubani lo. uMaya agxeka u-Arturo ngokuqambukela ey'ntweni zakhe ezi-private. u-Arturo wayesecasukile waxosha uMaya wathi akaphuma ahambela endlini. Wakhuluma nange-divorce, lokho kwamcasula uMaya, waxavuna u-Arturo wamphusha before aphuma ahambe. Wathi usefika esibhedlela la asebenza khona wasendela i-boyfriend yakhe u-Andre i-message emtshela ukuthi uhlukunyezwa umkhonyane wakhe. u-Andre watshela uMaya ukuthi hamba umreport emaphoyiseni ngizokusupport. Wacasuka uMaya waya komunye omusha asebenza naye athandana naye kuthiwa uSalva. uSalva wayesekhulile esemdala kunala ma-boyfriend yakhe uMaya. Baspenda isikhathi ndawonye waseyakhuluma uMaya ukuthi uhlukumezwa umkhonyane wakhe. uSalva wazama ukududuza uMaya. uMaya wamtshela ukuthi ufisa sengathi umkhonyane wakhe ngabe ufile. uMaya wacela uSalva ukuthi akambulalele u-Arturo, emtshela ukuthi uma kungafa u-Arturo ayikho enye into ezophinde bavimbe phakathi kwabo sebezothandana ngokukhululeka. Ikhehle lo-Salva lasaba lethuka amalizwi alezo yindaba kodwa akangaphendula, wayethulela. Saba sithi isikhathi esingaphezu kwenyanga nokuyilapho uMaya aqonda khona kuSalva emsebenzini embuza ukuthi waye ngasatholakala efonini isikhathi esingangenyanga yonke. uMaya watshela uSalva ukuthi u-Arturo umkhonyane wakhe akekho. Uhambe iy'nsuku nge-business trip ucela ukuthi uSalva umvakashele endlini yakhe. Wajabula uSalva wavuma ukuthi uzofika. Kalobu busuku sebeqeda ukuyijabulisa uSalva noMaya, waqhubeka uMaya nokuxoxela uSalva ukuthi umkhonyane wakhe uyamhlupha uViolent. uSalva wathi mdivorce, wathi uMaya ngeke aze avume umkhonyane wakhe. Ngenkathi uMaya segxeka uSalva ethi kushuthi awungithandi. Ikhehle lamtshela uMaya ukuthi liyamthanda, waze wavuma ukuthi uzomenzela noma yini ayicelayo ukuze babe ndawonye. Later uMaya wathatha uSalva wamkhombisa ema-parking garage la umkhonyane wakhe u-Arturo apaka khona imoto, emtshela nangesikhathi aphuma ngaso emsebenzini. uMaya wanikeza uSalva ukhiye wasegaraji wamtshela nokuthi angene acashe ngaphakathi for ukulindela isikhathi esiright sokum-attack. Ngakusasa sibona uSalva wayesehleli nonkosikazi wakhe nendodana yakhe emzini wakhe kanti uzongenelwa yi-phone call efonelwa uMaya. uMaya wayesaqhubeka nokutshela uSalva ukuthi lo msebenzi uzowushaya ngomhla ka-16 August, emtshela nesikhathi ekufanele afike ngaso ema-parking garage. uSalva noma wayengayithandisisi leyo nto kodwa wagcina sevuma. Wathembisa uMaya ukuthi uyamthanda futhi ufuna babe ndawonye, so uzowenza noma kanjani lowo msebenzi. Ngokuhamba kwesikhathi sibona uSalva egibele isithuthuthu sakhe seya ngasemsebenzini ka-Arturo la afika apaka khona isithuthuthu sakhe wangena kulelo garage esebenzisa lokhu eyawunikezwe uMaya. uSalva wezwa abanye abantu abakhulumayo wacasha khona lapho baze badlula bahamba. Nokwathi emva kwesikhashana wafika lo Arturo ayemlindile. uSalva abangesachitha sikhathi wagijima eseya ku-Arturo ephethe ummese, wamgwaza amanxeba amaningi ephindelela. Wathi eseqedile ukwenza lowo msebenzi washeshisa wabucisha bonke ubufakazi wabulahla. Waqeda lapho wafonela uMaya esemazisa ngalezo yindaba. uSalva etshela noMaya ukuthi kufanele bahlangane ebusuku, okwakuyindaba ezimjabulisayo uSalva lezo. Nokwathi ebusuku sebendawonye uSalva ethi uzama ukukhisa uMaya, wasuka uMaya eduze kaSalva ezenza ngathi ukhalela ukushona kamkhonyane wakhe. Wathi uMaya kuzomele bachelelane bangabi ndawonye ngoba amaphoyisa ayaphenya. Ethi angifuni basole ngathi kunokuxhumana phakathi kwami nawe. uSalva wavuma wanikeza uMaya enye ifoni ezoba yi-secret yokukhuluma naye kuphela. Wavalelisa wahamba uSalva esehambile waye kuMaya ukupretend ukuyikhalisa. WhatsApp uDaniel uMaya emtshela ukuthi kufanele bahlangane bayijabulise. Nokwathi lapho sekuphinde kwaphela iy'nyanga ezimbili uSalva ethi ufike la ekusebenzela khona uMaya walihlинela ikhehle emtshela ukuthi angasondeli
ongcolile eduze kwakhe. uMaye ethi uStrauss ipaperwork yomshwalense womkhonyane wakhe nomuzi wakhe ongcolile. uSalva wezwa igama lomuzi ongcolile wasuka khona lapho esewuklina umuzi kaMaye. waklina uSalva waqeda lapho wavula ilaptop kaMaye efuna ukubona ngale insurance akhuluma ngayo. kodwa wethuka kakhulu uSalva ebona ama-message awakhuluma noDaniel uMaye. wabuye ethusa nawukubona ukuthi baplana itrip yokuvakashela e-Italy. lacaswa kakhulu ikhehle uSalva malibona ukuthi uMaye ubeliyuza sonke lesikhathi. ngokuhamba kwensuku uMaye wafonela uSalva kuleyo foni yakhe ayimnike yona ukuthi ikhona into e-wrong amenza yona ngoba esethule kanje. uSalva watshela uMaye ukuthi ngcono bayiyeke lento yabo ngoba uMaye mayebona uSalva uvela akhumbule ukushona kamkhonyane wakhe. uMaye watshela uSalva ukuthi bese ngiyikhohliwe nendaba yaleyo nto mina, sengiyikhunjuzwa uwena ngoba usukhuluma ngayo. uSalva watshela uMaye ukuthi kade ngixoxa nomngani wami oyiphoyisa. lawo mazwi amthusa kakhulu uMaye. ngesikhathi bekhuluma amaphoyisa ayilalele yonke inkulumo yabo. ngenkathi uSalva etshela uMaye ukuthi ubuze kumngani wakhe oyiphoyisa nge-update ngecase ethi bathole igama lika-Andre, ethi futhi bathole nangomunye igama lakhe kuthiwa uDaniel nangetrip yeneniplan ukuyoyivakashele e-Italy. wavele wacasuka uMaye wathetha isikhehle ethi yazi ubusufunda ama-message ami, mina uDaniel ngithandana naye ngoba ngizizwa ngenamuntu mina engizothandana naye ngoba nawe unomndeni wakho unkosikazi ney'ngane. wabuye ehlisa umoya uMaye wacela uSalva ukuthi bahlangane. wavuma uSalva kodwa babeyikhuluma yonke leyo nkulumo yabo bengazi ukuthi balalelwe amaphoyisa. aplana amaphoyisa ukuthi aye khona lapho. nokwathi later uMaye bahlangana noSalva kwi-restaurant. ngaleso sikhathi amaphoyisa ayemele kude babuka. babengeke bakwazi ukubabopha kwamanje ngoba babengenabo ubufakazi obugcwele kodwa babashutha iy'thombe kwamanje. nokwathi later u-Eva iphoyisa wayokhombisa ibhosi yakhe iy'thombe abebey'shuthi namarekhodi ama-message efoni. ibhosi yatshela uSilva ukuthi noma ungihambele ngemuva kade usukhuziwe ukuthi ningabe salihandlisha lecala kodwa yamnikeza ipermission ukuthi usengaqhubeka naye. uthando lukaMaye noDaniel selibona selu-serious ngoba sibabona la bezobheka umuzi odayisayo. u-Eva iphoyisa wafonelwa umfowabo ka-Arturo embuza ukuthi sebehambe kangakanani nophenyo lokubulawa komfowabo. wathi u-Eva sebehambe kakhulu sekusele kancane ukuthi bambambe lo mbulali bambophe. ethi kodwa lolu daba ungalitsheli muntu ngaphandle komndeni wakho. ngakusasa uMaye sembona eze kubo ka-Arturo etshela umndeni waka-Arturo ukuthi usecabanga ukudayisa umuzi wabo beno-Arturo ahlukanise iy'mali. umfowabo ka-Arturo wathi ngeke uze udayise umuzi kabhuti wakhe kungakaqedwa ngophenyo lokufa kwakhe. uMaye wathi lolo phenyo kuyafana lingathatha iminyaka. wathi umfowabo ka-Arturo amaphoyisa asesele kancane ukuthi ambambe umbulali ngoba seyamazi. wethuka kakhulu uMaye wachokheka wafonela uSalva wamtshela. uSalva wathi yena akekho umuntu omphenyayo nomsolayo okungenzeka ukuthi bakhuluma ngomunye umsolo. uSalva wathi khululeka Maye futhi ngiyathemba ukuthi niphathene kahle noDaniel lapho. uMaye wathi kuSalva nawe ngiyakukhumbula baze bavumelana ngokuhlangana somewhere. ngokuzwa lokho amaphoyisa bahlela ukuplanta i-microphone ngaphansi kwetafula ekuzohlala khona uSalva noMaye e-restaurant ukurekhoda inkulumo yabo. bathi sebehlangene uSalva noMaye e-restaurant amaphoyisa ayilalele yonke inkulumo yabo ngesikhathi uMaye ebuza kuSalva ngokhiye egaraji. ethi uSalva kuMaye akakhululeke ukhiye uphephile nakuyena usazombuyisela kodwa. ngakusasa u-Eva wahlangana nebhosi yakhe eyitshela ukuthi manje usenobufakazi obugcwele ukuthi usemtholile umbulali usengambopha. ibhosi yamvumela u-Eva wahamba nopartner wakhe sebeyofuna uSalva bembheka lonke idolobha. ilocation yakhe yokugcina yayikhombisa ukuthi usesibhedlela kodwa nokhona bafika bangamthola lapho kanti bona bebembheka emawodini uhleli ecafeteria udle lunch ngesikhathi embona amaphoyisa afika ambopha. noSalva wavele wayinikela engathi ubevele yilindele lento. noMaye naye amfica amaphoyisa esezombopha emthola ngaphambi kwalo muzi omusha kade besanda kuwuthenga noDaniel. uMaye wayedidekile kodwa umuntu wayedideke kakhulu kwakuDaniel owabuza emaphoyiseni ukuthi kwenzakalani. sebesemaphoyiseni babe-interrogate ey'ndaweni ey'hlukene ngenkathi uSalva eyiqinisa ephika yonke into. uMaye yena ezenza umfelokazi oshonelwe ekhaya. uSalva wayethi mayethola ukuthi banabo bonke ubufakazi wagcina elivumile icala kodwa uSalva wamkhipha uMaye wathi akahlangene nalento. ethi uSalva wayenginike nje ukhiye egaraji uMaye for ukuthi ngipake uma ngidinga indawo yokupaka. uMaye yena ngakwelakhe isayidi wayegxeka uSalva etshela amaphoyisa ukuthi uSalva uyindoda eyingozi ethi waba-obsessed efuna ukuthandana nami ngenkani wazobulala umkhonyane wami. u-Eva wamkhombisa uproof yokuthi bebethandana. uMaye wathi bengivume ngipretenda ngenza sengathi ngiyamthanda ngoba bengemsaba. uSalva yena wayesaqhubeka nokuthi uMaye akahlangene nalento ethi mina njengayibulalela leya mkhonyane wakhe ngokuthi kangivikele uMaye wayehlukunyezwa. u-Eva watshela uSalva ukuthi u-Arturo akaze amhlukumeze uMaye. uMaye wayitwista inkulumo ukuze ayuze uSalva ukuthi abulale umkhonyane wakhe. lezo ndaba zamcasula kakhulu uSalva eqhubeka u-Eva etshela uSalva ukuthi unawadlala umuntu wayefuna ukuyijithela ngokukhululeka usebenzisa wena hhayi ngoba wayekuthanda nawe walifaka ihlazo emndenini wakho kunkosikazi wakho nasey'nganeni zakho. ekugcineni uSalva noMaye baboshwa. no-Eva emva kwalelo cala wayeseretire kanti sathola ukuthi uMaye noSalva nabo babebhalelana iy'ncwadi ngenyanga yokuqala besejele. kodwa uSalva wathi uma ethola ukuthi uMaye ujola nezinye iy'boshwa nge-trial wasishintsha sonke istatement sakhe wakhuluma iqiniso ngakho konke okwenzeka. uSalva wadonsa 17 years ejele uMaye wadonsa
22 years, kodwa isigwebo saSalva sayixegiswa ngenxa yokuyiphatha kahle kwakhe nanokuthobela ingalo yomthetho. I-true story le guys, into eyenzeka ngempela endaweni yase-Austria ngo-2017. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.